the conference here in Kenya, the international one. Yes. Ino erathi na mbere ya climate change. Yes. Yetu Africa Climate Summit. Yeah, absolutely. 2023. And we are very privileged to host it as a nation. Na turona mugathe mutongoria wa bururi. Na kigomano kiu nigiyuke. Nigiyuke we, I think JKIA today is very actually on air space ya Nairobi CBD omuthi ni busy muno na ndege. Is very busy. Ciaibiririki. In the commercial airspace. Yes, na nyumba ile CBD ci handu hagiradi ndege ri. Yes. They are quite busy. Iria cina kindu gitwo helipad. Yes. In the airport transfers and what have you. Ndoko ni gukende gwita gwatuika ati like 24 heads of state ni maratanywo. Yes. So you can also expect traffic here and there. And of course preparedness now. Etukoetwo twi nayo. Ona ithuĩ tumenya gutuga ageni. Na tukamenderia guoya. Makainuka nake na citu. Yes. And of course the president kaundu karagucĩria andu muno. Etwarithitie na ngari. Ndio ni akari kanini arekuite nako akyorekuire ira na ekuwo muthi. Yes. Muthi rucini. Tikanene well. Niga kamwita kadudu. Ni kadudu. Ngati ngoingo fulani. Oge compare na mukuyu kuria githia naguo ri. Ni he muringa wi hoko naguo mweri X57. Nene ngiriu ya kirauni. Anga arita aithirie ri eka campaign nayo. Ya campaign athia nayo ri arathie ri. Kundu aheirwo kura wega. For sentimental reasons. Nego na gukira oni. Ndwe ngari. Nita ndege riu yetagwo Air Force 1. Ndege yo ndetagwo Air Force 1. Nginya riu president aigire thiini. Niguo giari ritwa riu. Ndino gitagwo Boeing something or whatever the model. Riu ngari yo araigirite ri. Iyo niyo rari president 1 riu. Yes. Iyo riu niyo rari na kirauni. Iyo ni nini. Kuwete mutongoria wa bururi. Ona mukua ni nini. Kwa andu maroria atiri ngari yo ni pro box niki ni muthemba u. Iretwo Yetu. Yetu. Yes. Sika ya ketu. Yes. Ngari yo ndirahuthira maguta. Ni ya gwikirwo mwaki. Ni ya gucanjwo. Andu arogo maroria atiriri. Ingethia mwaki kare mainyi. Mundu agicoke kiatia. No icoke rui. Waitatainĩka ti nene no nayo kũratuĩka okorwo hũthagĩra maguta ma ngiri mũthenya rĩ nĩ kanini kega wĩna kau rĩ ũkũhũthĩra mana. Yes, it's economical. It's very economical. Na no njega tondũ ndĩrakĩemĩti ndogo iria kĩemĩtagwo rĩera-inĩ. Of course it's an environmental, it's clean energy. Yes. Na nĩ ĩragĩtwarana na thimu ya kĩũndũ kĩrĩa kĩragĩthiĩ na mbere kwa ihinda rĩrĩ wega ta wega. Na gakari kau rĩ nĩgete o ũguo tondũ ti gĩkari rĩ nĩ gakari akĩrĩ kanini. Ĩno ona mũtongoria bũrũri akĩingĩra na akiuma nĩ gũkuunga ũgĩkorwo na wĩna wa mahĩndĩ wĩ mũraihu no gakũritũhĩre kanini kega ndangĩiganĩra hau. President etagwo atĩ wa South Sudan mũraihu Salva Kiir rĩ hau nĩ akwĩyuna nĩ agwĩtungata ũta wega ona Kagame rĩ ũcio ya Kagame no ĩkĩrirwo gĩtĩ kĩmwe tu na gĩcokio mbuti. Museveni ndagĩkaingĩra kaimana. This one has been sent by the rebels. I swear you hear Yetu. No, please, to Yetu. To apa. I cannot be driving. Is it bulletproof? Does it have a bomb plate? Is it armored? Why is Muhosi? Why is General Muhosi? I want military planes on top of me. Ndiona President Ruto yukana wadrai na moto kedi nene. Aranduthie ira mumagarĩtie the outriders. Nacio no cia mwaki. There were just a few outriders. Museveni ndangĩenda itharũ tarĩu. No, he can't. No, I want 2 tankers on this side vifaru tatu. People will see on TV. They don't have to see me live. Na speed matigakiria thate. Excuse me. Can you test
get one officer to test the brakes. No, this is risky. I have 12 Mercedes behind me. This one can be used by the likes of my opponents, my political nemesis. You just put it in, tell people I drove. Was very dark idea. Hawezi. Sefu. Wezi. No, this is a joke. Yes, take it to Ruto and Mama Samia. Me no. Bring me the ceremonial and the cruiser with the bulletproof windows. Esa te mundu marwa nake giti gia president yo Moini. That guy. This could be Bobby Wine. This could be approached by Bobby Wine to finish me. Situation, no itchy to know. It was manufactured where? In China, Your Excellency, you see. I said. Maybe if it was Germans are our friends. I know I can't do cow. You see, there was not much motorcade. On a dramatatu, no, and I can look at this. You are a how come very. His Excellency Huru, near to Aragoro. Yes. On a garden when you macarog, equate, yes. Yatano, Timone, yes. Muga the Ruto against Siriaco, we cacao to Takauri. Doing the Kakarika anywhere. At least to Huru Agediana, it was the G Wagon. Beji or you my $1,070,000. The armored one. Yes. I got the near Kumar and a Kori. Umaga the Ruto, get a Kumar and a Raka charge. Do you know the Mona Karikan in the Macatengera, Maki, in the Macanyani? At the Hore Mastrago Street. The Macaruta Koguru. Macagalemo. I can't even Macaruta Koguru at the care. Macaruta Kagor. Oh, yeah. Rada, oh, yeah. Ondoa kadudu kwa barabara. Panaleta magari za lona hapa oya. Kwanza wewe ni mwanaume. Toa kadudu mzae. Aigoro dirisha. Oi. Mzae izajo. Mzae mzingban. Ni wewe. Buda. Asla manzi. Asla. Izajo. Oi, gabaria gode. Wewe toa kitu kidogo hapa bwana. Andu nduthi. Baria thina barabara Kiondo igeria andu Ochita kwa barabara wewe. Igoricha. Oi gai munene. Ebu my friend, ebu kuja. Oi. Unenda kwani leo umeenda na gani? Ungesema ni wewe. Hizi tumesoea na watu wa refu yetu. Gai unajua kwanza na nikasitwa kwa nini ni ya yero. Kumbe ni shamba. Mkubwa unajua hata nini? Squagi hivyo ni vile leo. Sikukula vizuri. Nini bwana? Nini my friend? Sasa unajua ukiongea namna hiyo bana. Sema ulisema mambo ni tatu. Niondolee yote. Sitaki hiyo tatu. Ondoa sote. Niende tu na amani yangu. Lakini my friend sasa uongea namna hiyo kweli my friend. Mkumbo unajua hata huku ground tulikusikilia. Nazikatai lakini bwana hiyo sasa mambo ya kusema hii gani? Wacha ndoto ya mjana my friend. Sasa hiyo mkubwa hata hii ni mzuri kuliko zile zilikuwa zimetengenezwa na Ikipia. Siasa na Ikipia zilikuwa zinakaa trole ya smoky.
Ai kana icio BJ50 ndĩraciririkana ciarĩ na kũgũrũ kwa mbaru biũ yana atirwo ũrĩa asmoki piũ aga rĩu ĩa Yetu ĩno rĩ gakari kau nĩguo karetwo rĩ kwĩna kaihũrĩte mwaki karathi kilomita 100 merĩ yes na kwĩna rĩu 200 kilometers koguo no gathiĩ Nyĩrĩ nĩgagũkinya we Nyĩrĩ ti merĩ me kĩndũ no gakinye Nyĩrĩ no gatingĩkinya Nanyuki no gakũige na Rumoro nĩgekũrengera gatagatĩ ga Cakana na Rumoro na hena pro hena Yetu pro kau kaihũrĩte mwaki wega rĩ kena ihiga original rĩ kena ihiga original ihiga rĩraiga mwaki ti maiga maya maimbaga nĩgũthiĩ kilomita 100 mau matatũ yes ko nĩ mũndũ agathiĩ akĩrora agakinyĩrie mwaki nako rũgongo thitima icoke ciũre ũkũrarĩra kidogo na nĩ rũgongo ndũngĩona canja yako nĩ ta iPhone ũrĩa ũthiaga rũgongo kero iPhone gũkũ twĩrĩga na mũrũ wa Mbatia ĩyo gũkũ rĩ andũ nĩ tũrĩ ingĩha igue kwahũrwo thimũ wa Mĩrĩ Mbatia nĩokire ĩ tũkũrĩie kana mwĩna canja ya ngari ngari ĩrĩkũ pro yana pro tareke Mbatia canja ya pro niĩ ndĩna type C auge na type C ĩngĩtũteithia rorai kĩamara nĩ thaa 13